Okay, we're back, and you're still with your Manong Jun Seriales, and your kaanakan John Mark Pastor. yun lang nga po, KPRP, Pinoy Power Radio, 6:50 AM on Along Hawaii. with our program entitled Adda Kaming Karuba, and this is being sponsored by Maria Hernandez Braceros, George Berzosa and Carlota Ader, Dado and Angel Lamog, Ben and Ana Apuya, and of course, Tito Mahal John Anderson, Janelle Megan Anderson, and our producer, Manang Emmy Ortega Anderson. Dahil tangarod apo, dagiti na papateg nga sponsors, iti for dekaduaw, dahil kita tika po apo, no, apay nga agtultuloy lata, iti programa dito'y istasyon nga kapigsaan nga kumungkunada. The most powerful radio in the state. Harod, may sa apo nga sunat with the 10,000 watts. O, agasam na ita. Umabot sa Pilipinas. Umabot ito Pilipinas. Basta no... Through live streaming. You stream nga kunada. Okay, padasa mo tagubuhay dito na maminsan. Nagsapa mo long na eh. Sa bali nga minti time. No, alas 6 ti Parabang at ibigat dito yan. Alas 12 metal daw di jayan. 6 hours nga kwa. Pero, sito yung Martes, kanya dagat Lunes pa lang. Nawatam. May sangarod apo nga sunata nga mapukaw kadagiti butbutaan. Tada ito yung symbolic song ako nada. Duwaya ni Ayat. You see? It's the lullaby of love. Something like that. Okay? Dungwen kanto unay indayunan kanto iti sinamay tultuluden kanto na lumamay pagamuanan inkanto may libay anay pusok anay sa em na ut-ut launay item kaniyak apan narabay kakaasiat ama idasay apa mga inkanto makatulog iarpaw kunto tarupan daytoy paniyog tapno di naka sepeten ti manuket maibas muntut maturog anay pusok anay nasa em na ut-ut launay idem kaniyak apon narabay kakaasilat ama idasay. So salaan dagiti apotin nobyo ken nobya na daytay agsabit dan ti kwarta. Sabit. Dati pakon ko nga traditional wedding dance wenno gala-gala. Yeah. Dito'y partes mi apot Isabela daytoy iti national anthem da. Basta no nagsalatan daytoy iti tukaran mangrugi mo den abong agsabit dagiti ninong ken ninang iti kwarta. Anay pusok anay nasa em na ut-ut launay item kaniyak apan narabay kakaasiat ama idasay apa mga inkanto makariin dagusen kanto wasak kuyuten na ililili kas may nga uping tananamem samit ni SM anay pusok anay nasa em na ut-ut launay item kaniyak apan narabay kakaasiat ama idasay. Di ba ka nagsabit nga sunata talaga met nga no daytan ti tumugtukaran ang mumlatan nga kasaran ti ayan mo.
Kaya lang kat syempre no dadagiti talagamot nga atidog nga galagala nga magkungkuna diti Pilipinas kat ibunbuntog mi apo ti version na dayta datay dungdong wen kanto unay kun namin nga kansyon tapno hambo apo nga mapanog tinobyo kinobya aglalo kat ti uso tata diti Pilipinas apo no kasarangkat nay handa nga mapnek iti sangsanga pulo nga sponsors. Usually no sponsors talaga mga rep nga kunata at the first page at the second page no apa isumot yung tinauso diti Pilipinas. Dapat tipo-tipo da. Uwan. Sadyay Quirino Isabela yan. Naku, sabali mo ti pagbagam, sabali ti pagbagak. Iti pagbagak, dadi kinaado, iti alalanda nga ninong keninang. Handa nga map na kiti sang pulo, babayin ti nga pares, kaaro pa. Iso ti uso dito yung Pilipinas at dito ay army, di pa army. Diyak lang mo una, niya til almananda, no, dati kinaado ti regalo nga sumangpot, talaga mo't nga ado iti gagayam da. Ngam kikita mo dagiti preparation dati tables ko talaga kurang mo nagbasimot pang bain ti lang ti makatugong umiti ninong keninang ket nasurok nga nga gasot ket pila-pilan to ti padrinos nga mangan aji ti medyo pagbabay nagbasit no siya tuktukar ket ngam madama ta dagiti talaga mo nga sursurutan na iti kultura ken tradition nga dagiti talaga lang mo nga asideg kadakwada ti alandangan ninong keninang kan adamot ti reserve nga tugtugaw para kadakwada. Mano lang ba dapat tininong kininang? Actually hanga limited. Awan ti limit na nga kung ngam. Ore ado. Angam siyempre kita lang mo asadag kanyam. Iti na uso ti reprep iti wino perper nga nininong kininang kat handa pa mo dagita alala tininong dan. Ore masapat dati daldalan kita maamuti kinaado na. Aja tinahanga nasaya at di jay nga partes na. Tapos kang ronaan ti malalangan ninong kininang politiko nga talaga. Lalo no tiyempo ti eleksyon ay nakatalaga mga partido ni Kastoy kompleto. Partido ni Kasjay kompleto. Partido ni Kaston Manungan ti partido nga agsasalisal di ilida kat isumot tan ti kinaado tininong keninang plus kompleto pa apo ti sangguni ang bayan members manipod mayor congressman ingana barangay tanod. At data amin. Kompleto ti attendance sungort nga kunaket into no maminsan nga kasar kayo akat alaan nyo di voters list di munisipyo. At ato day jay ngaro may isang sonata man ang karuba at sapay ko mata napaisam na kayo with that nga impagami. Dinggem mo biyag ko, dinggem ti bagak, ay ayaten ka, kasta kamet kaniyag. Dinggem to'y asog, iliw to'y puso, nabayag lang itin, aditan na ginili. Tinggem to'y gutob to'y puso, aw-awagan na ka, tinggem ka din ala. Umay kat to'y sibay, puso pumay payapay, tapnon maep-epan, iliw kinsanay. Iliwet ti ka rin yuri, ayat di damdamu, tinayrut nga rakot, abuyugan ti as-asug. Ililiwet ti agat na samsam, itngem tagapulot, asabayan ti ap-apros sa papiras ti bukbukot. Ililiwet ti areng-eng, magtitileng iti lapayag, umay kan nobyak ko, mailiwak kulay ken ka. Dinggem mo biyag ko, dinggem ti bagak, ay ayaten ka, kasta kamet kaniyak. Dinggem to'y asog, iliw to'y puso, nabayag lang idin,
aditan nagimili. Denggem tuy gutup, gutup tuy puso, awawakan naka, denggem ka din ala. Umay kat tuy sibay, pusok buhay payapay, tapnon maep-epan, iliw kan sennaay. Ililiwek ti karin yuni, ayat di damdamo. Tinairot ngaraku, abuyugan ti asasug. Ililiwek ti agat na samsam, itngem tagapulut. Asabayan ti apus sap apiras ti bukbukut. Ililiwek ti areng-eng, mangtitileg iti lapayag. Umay kan nobiyag ko, mailiwak ko na ikyan ka. Ililiwek ti karin yuni, ayat di damdamo. Tinairot ngaraku, abuyugan ti asasug. Ililiwek ti agat na samsam, itngem tagapulut. Asabayan ti apkrus sa papiras ti bukbukut. Ililiwek ti karin yuni, ayat di damdamo. Tinairot ngaraku, abuyugan ti asasug. Ililiwek ti agat na samsam, itngem tagapulut. Asabayan ti aprus sa papiras ti bukbukut. Asabayan ti aprus sa papiras ti bukbukut. Bukot. Dito tayo naglipasanin na po may kalopas sa ti programa kitag subli kami para iti ganggan na nga sonsonata dagiti Ilocano. Naawa tama. Nga rod, dahito yan apo dagiti palagip.